Milan nah orang apas apa nih kepas bisa ngosot saja raja na tusah sabab pak repan apasah nafsone pakon cengket ben Gusti Allah. Ya mayu coba pikir bulan pas apa nih ke bengkel no orosaki sampean si 11 bulan keng masuk bengkel seanya mau bulan pasah pas beres ongku sabulan pas apa nih ka si 11 bulan tu sanore kosot kapi ben Allah. Maka kita ngucap amin ya. Pokok apa sah. Oke ngucap amin muntah apa sih sal gitu. Ya benih tak oleh ngucap apa boleh ngucap amin ngak ruawa. Ben mak le kau leben sampian paham ongku apa kau leben sampian mak kutu apa sah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sapa-sapa orang puasa ning bulan Ramadan king karena Allah wahtisaban muni pagempang king ngarep ongku tu sana muka isapora ben Allah ghufira lahu ma taqaddama min dambi tu apa boy si berurusan ben Gusti Allah ekosot pagemetai pagare sekali saingke bila depak ketina telasan pas ekoca Idul Fitri abeli kasot je boleh nol buku na bersih boleh sabab bengkel gini kah cek saking sepeda motor lah 11 bulan yang kui peces lah memulan lor ke rantai memulan kendur on memulan kocak bede ini bede keng bila masuk ke bengkel pokok enda iba tepak beres parosaki sampean 11 bulan pokok enda beres sebulan pi titireng bagus sebulan pi no paling ibak tu ben Allah ayo mun ndak beres sisa bulan berarti kena bicek kian keng mun lagi bulan pas sabalek kana tak ndak ngerem alamat cetak kena ngebecek alias begini jual tempengan jadilah hai sabab bulan pas seperti ke penghabisan Pak sampai malaikat Jibril panika doa yamin ibn Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda nareng palang amin ya Rasulullah tanda nareng palang umat ajunan ampun lelebet dari bulan pasah masuk ke bulan sabel tanggal kalian paski berdekarin tu seseta isapora kenikatan tujuan begina palang umat sampean kan anapa berarti pasana ibuang parcoma kau leben sampean mah yu apasah keng manter ebi tu ngak apasah ongku ben Allah karena banyak orang ngaku apasah keng can ben bera apasah mungku Allah tak ebi tu ngak apasah can pasirah can Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam